Say adanse de ni de anka ni kwan say e di manisi. Adanse de who dey say de bia who dey adanse. Cause you can from all the my home. Sanko kasa oton amaya. Ka yintimi ntia. Ti anytime bia we say ye di no adanse ye kache wona wonnim no. E woni o ya ma ye aye hu ni say e wonyame bia som no. And yeah, you're ready to mother, my uncle. You are dancing. Are you ready? My dancing is my becca, make I. Abawana. What you can't behavior. But if I not that time will be unshabby, and I'll be unsam. Send your bay ya. Or be our shabby sister, Betsy as a pie you. And call make a cray, fast taxi, free baby, I was taxi and I brought by him. Cassa cook a crow. And I feel for rain so much to us. Oh, no. Me or beer. You can't Ashawo for na more Kumasi wanting so name cry no. Na me can be. Ye ma sabi. Ye buse ya se de ye niji. Tino ye ji ye nini ye wo de ba na to ye no. Na me can be na me pie me me mother Jiska. Na me smoky. Na me no mensa. Na me nim Christ. Minim nyame Nhyira sorry them as a sophobia me kura na sorry them no or found counseling and ye chim na die ntina mi jinya mindi say won nyame bi wa yesum nyanse edu anajo amashimata na ija ma jimejo tin mensa me pia ko make sure say na de wosem ne be makofi ekoda na minya misika bi shemo ntino na sa ababon na mi obi a mi munipa mi muni mi hu obi na o hye atade tenten ana obu no so Kristonia am se owe o da de nyame mi de mi hu se mi bo na ebe wo mu abunsam je mi de meko nti mi ji mi ne bu obesum Kristo a so ko wi ase no wu a okobunsam je won ko nyame ho and I'm a pena me pienso no de na ye baby bebre ameko baby him funny say no na uncle him funny him fa oh say clubs say pubs say sport say hotels say poolside just say am to say occasions be see say and then ne akọ ne dos ne na fofo ye dos no ye oni nkofo bi na na ekọ na nko onye doso me nkwa me na maya na menye okay ne na mfofo bebre girls bebre aye nam ye bom ti edu club no bia fane kwan obi akwa ni business ti ye ade ya china ona oba ko short aba no onka kala obenya no won so obeko sleep on ba no na ya ye ba ni abehia na eja ya ribia no bia ko ni fie ebi won so etumi bom ni akoda ne papa akọ na de chia nipa ba ko ifie okay say girls intino na de chia obi akọ ni fie intino sa mi hu de ya mi say en kan biom na mi bu mi hu say ye kan wona say Kristo be na be kan de me da na men kan na men kan mi na mi say me bo me bra ebe me hu say ye mame because na me ni obia wo also me mu say Suzy nya wo ye no wo say wujai na fatini what the time but show you so pain but say na be ya adofo no mo hwe no o ma hwe bi no o beti asem sa bobo na wo bo no edu ko pie baby and I do nya ejina sisaso bia na ye ana baby sa ababo say tutu braba abo ebe dru maybe a afena nkran no ebe momo say ya be mo acha bi say nkran say nkran young girls okay as in 15 16 and I remember I'm your latest as an equal poly so was say your fat baby still baby your standard ni jina no okay e jina ho tino
bibi edun de was okoje bambo cause oka so de we ni kan na ma unya be ma no cause young girls ma ba no impinufo no amu type young ntino mame ko fa baby mana fo bi na dem ko ko din sinin baby oh me ko mi din ko mo na mame twa me moja gu ho na form so asen ka wan gu ho na fiti me twegu on wan ka hwebi o se me nko na mpe no o twa gu ase sen twa gu moja ase me twa wo me sa right na me no dia me mia epete so se tino me wie na se me nko na me pe no me sa beka next is oko pe bamba be ma me ma pe ana se bamba be mo nyeska de mu na oko pe me ko de be ma no hu mia na aba mo na me na keka ni yako na bono so me bo ama no on cassette so bo ba ya na yako ete bi a day time ba na oni ska ya de na twi ni pa no ba na oni ska mi oni ska me bo bo no na oni bia na oko on cassette ma me so ebi wa etimi bo bo no so sika we de mi nya bi no a chense senya me nko an ma bebre o na me so na me nya type me ko club am gina bontin say I say Ashawo for no bones bebre no many time me come kita music so na executive say me executive as such but I say kumase no na minimum bia okay oh Accra na say me mama for ntino me pese me gina bontem obi onim wo Accra ehu mi no ma be me real inside nti me to me nsa e to me cigarette na me to oba me no me nsa deda obeto bia ma me a fine one time me and nti buy no ni akeka se kan obekwa na yeko magine papa and anytime we answer me console na me condom sha me bag ba me can be saw ya man sano so ensano any cigarette not me no nsa be sen na cigarette so ti me no be sen cigarette the day me no me cattle a cattle no pack once in fact say king size no your park park no wo say park na shemu 20 and cattle no say do park ni shem no and park no shem park sa 24 oh okay park sa 24 na shemu stake bia 20 so ti menum park we day say me it's 20 by 24 what ti menum ni na day ti menum ni na oh ela nsan so e nsan de say na say nsu amano na me mentan no mensu say nsan say na nsan me type pepper tequila na JD ntino ano no menya na tequila na de ntan nya say si ofie JD na ya me to si fie na tequila na de ja me pie kwa club me bu ni tot na to bia me to half a bottle and a full bottle na bottle no betim dey compare mineral ben volume na say bottle no dey say unim is a be friend of Castle Bridge. Okay. Castle Bridge. The we are bottle it no sana a tequila ne bottle it. Okay. Sana na JD Jack Daniel no the bottle na city. So no me a bottle. They say me name cigarette in Kwandia. Me okay. Now club Guinness no dey me because me no ma. Na me just for mom. Me just do. Okay. Na ma me jo e na no so no ma. Na de ntia me no sansa na dan ba e manka de ntia me no sansa no. E ma sebio se me ne be ma koda. Me amente ya, me amente de. Just imagine ho keke na ama o be friend say de me de ba me mente he Ntina na oni sansa se be ya be ma otimi afili that way esas many down ho a ase fair be o mani so say me ntimi nye so no ma eno so ma wani ndawo as in me no me nsa ma wani ndawo hu de me no me nsa mbom because nsa no didi me widi anim me sha say nsa no ma chew
a chapa tama me kaisa. Yes, mommy, no mate. No masepe. At which age? Oh, at the age of 12, 10, 12, 10, 11, 12. No, starting son. No, starting our life. No, tasty. No, life in the Mr. T. Only you repeat me at the age of 7. Nah, me at the age of 10. No, yeah, me yes, I don't mean sa boyfriend, girlfriend break up. No, Nipa no rape you at the age of 7. And what did you say? Oh, about 24, 25. Yeah, no, Liberian. Not mean to say. I'm a wolf a pa. Yes, I may come from home. There is a say, I am more. Seriously, 10 then come. First, no, I'm a wolf a papa. About I'm your coconso. Now I say, my share to say, a minister. I'm your cocopa. I'm a wolf fainting. Even if you know me, Timono, married men say, oh, no, not like someone in me, baby. My friend right now US. Ne papa. Yeah, I'm a corner papa wa. Because jiska. And papa didn't say shame. What didn't say shame, but me can't madam for na nasa me can't papa na yeda. Madam for ne papa. Madam for ne papa. I didn't say shame. Say me who they me call them who no shada soma ne ba no on se misa na matena ono me bie me name not in such a same at the age of 8 incidents this year 8 9 going tina afi that am not 2000 or so so mommy 10,000 in the medical school and maybe until that time no na nti ama say real love. No need bia. E man san so. E kan san no wan man san na ye koka 8 years no wan san. Ti utime no sana stage be na ojai ana wen jai fa. No mensa. Se me kasa me start no mensa 10 years. No starting. Insane jotun. 10 years no age ma. No when is kakoto. Debbie. So now we know. Say remember. That I'm be kumasa no. Me can't remember. Me name mother. It's uncountable. Our real megua is uncountable. Me name muti me worry. Me worry. About we are megu omukunu matina megu amanfa worry amanfa worry megu no uncountable amanfa mpna majije uncountable enkokra mario uncountable you fancy adofo no say we tie but say enkofo worry a wogu enkofo kunma wa ma omejai omeyem is uncountable so ntiminka yeah, but you made so. Now, me kai say, Mopa, a dance dear mere eson edu was that TV. Now, me kai say, you made so. I am Mopa publication of Madaroma, and on my soya sing, I may did you made abro. Now, I dance dear, I did not Mopa so and patch out. For number was screen see. Now, Fry, but my queen, and also by Kai who studio her. Now, I do a dance yashin and midi any munam. If I'm so man on and as all dance dear, I did not Mopa Jumedi so I'm patch out. Also, bet me a join here was Skype at seda.tv. You remember our Quinano. Now we do a dance here, now shame your midi any monam. Mopa testimony are now good to our ocean. Sister Susie, oh, bad you made you so for and the last time now buy you know can't be saying. Oh, PA, echo fire bay maybe. Emma, I do could PA baby. I don't follow me with son away, send a bay a marge you made in the money beyond Shannon. Betsy, I say, now friends so I hear a futusem, Amma. Obia or sa a brand ti okoye ne de na kwasi upeka say obi foul anajubi ana oni obi pa e ma ko pa intamampo mama ti se bia nke de okom be say wo ka bibi wo ana wo kan no na wona wan hwe bi the last time e ya adisia e mo so me kai man bi na mo club
and I buy big man. Man, I know scar. Scar is scar yada. Oh, man, I was straight and I bet na mention. Me, baby, I am a title, I know real man over home. Tabet time mention, I don't know be some Sandiana man. I'm kind of man tequila. Not a one but a mammy. Oh, said I be smoking, I simple smoke, but I'm saying. And not all cigarettes, mammy, at all king size. My men are men here, you didn't come more. And I'll say, meaning coffee, I say, I'm my journal. And I'm born with 1,000. Most you, and your problem. 1,000 saying 10 million. 10 million old Ghana. 1,000 Ghana cedis. Okay. And you know, your coin. It's not came. It's not came my year corner. Then my book. That day, because me came to Chibi. And some of me back. Chibi, you saying? My can no mensa. Okay. Me came to chat out to talk to me. Tina mi ankasano. And then Chibi. Tina mi ankasano. Ma come minim dida. Okay. And I had a bottle, and a bottle, so my fine aquajo. And no mean, cause me in James, you and I may found call. And my name, me no me sana me posina. I say no you na me de. It's me no mean and me cigarettes. Nancy come such a secret, that came munyana. Me de me go a car front no. A mirror anymore, me de me go on eja. You say me na big man be me kwa kujina. Tino ya ko me de me hu kwan ya me hye de nim kumase papa me be kumase ache ba me nim kumase ne yanse mafa me pie fifi afa drop ni pie akọ club ana say mafa drop ni fi club abefi aha na me time petrol tro se me fa tro na me ba krom abe to ntade ana mpaboa Tino me wan say akọ bibi akọ na me convince am light off afemi too many a onya ye bushi like edan bi esisi ho road is a rough and smooth road so me your call no kaka no say esiye e won chain e na yake na edan no esi ekwan no ase wakọ ekwan so akosi no me say who san no ye mancho oh no say no ma bo ntino me fin say ebia ye betwem afa ho no se yakọ na misa ma ne say ne pancho na ebia yakọ no aha ne yakọ na say bia yakọ ne ndu ebia be die ana o se ni fi ne si ho no ntino ko fi ne se ye ho no light ni wo hwi ni fi ne so am say papa we die mean to me enu echi no nkona da na de kan ya me bo nyame dim na me de nyame ye de me mo nyame dim just we are singing na me dim page ambo bi da se rade jemi na nyankopon jemi okay bi echi ba mu dim echi om nyame sum for pa om enta for mo bom pa ba me na me nji nyame dim ntino sa da no man ne ka se nkono na mse o Mintumi ne nkono se mintumi nkodi a minsi no ntumi nsan kosimi minsi na kwa mefa so amekono makona msuwe na ma atade na hye no sister won atade na yembe show na mimpie enhya atade imayo panties bi wo ha I say boxes na no bi na me sha sa panty na yes a box na no na share ko enu we say me ka mesh no eso ni eno pepepe na me ya mempe nika ebe come pepepe pene ebe chime I mean to bottoms ni okay na ta na me share da se mambo brazier nko a me make sure Saturday a me she no me brazier ho begu wo tina Saturday na e she me die enyenyenyenyenye so ka so ntumi nkona mse se me wura ho no pa de ntumi je mpobo tintin wi ehye me ntumi mfentumika
na me see na me na say rade baby atu baby aduni die atu no wa me hu baby a me kafi na me tu mika sister sanke ye Olympics pass ye be ye mo tu mika nka me na me di first cause me hu baby asa anwondin no e be hye me mu a me tu se mika no na e ba ka say only papa ni kofi na mo be si papa no anya o hye wanya me hye bank okache me say nya ade obetima assign e cha besi me nti se minim se me ne nkode a minsi na me nko and I'm see you me see you no we can buy am to you me ko do how would you make her pa na fe de wo sro bibi ase ohono me see you no to ni kan na say aka me nko a eja confirm be to me ko to me mu na na me nti o say hono me di mika eshim to wona mka se bande nya tune baby aduni de to me ne wa timi tu mika na mko si kwan bi so ni me bi akwan no kle ne se lungulungu bi ko si we no sure say bia hon papa ni jana we ja ho no obi be rape me fin say rape je say da na fa rape you must for times be say gala ya chen rape gala ni dey say ye bo gala say oda ho na emema be enum nsia na eno wada preko pe ho na ya chen ya to mo na usrum cause bi wo ha Indian town farm yeah bi wo ha mema no sabio mema no bia wo de japade ekita no ntina se me question na kwensim question bia de akase be 6 na sister me sorry na me ntumi nante ene mfa won se me ne mema dodo da se at once na meji sa de ne de ni kwansa me nante kra besa wodi efutuo ana o kan futuo kakra che adofofo amo hye dwumadi because program na di kancha obi a wan hwe bi besa o ka asem ba ko mienu bi na odi tu no mama o kwanya ne meka etu adofo no fo se ana se omo hu Kristo omo sa Ashawo brand girls bebre wu se woni bema akwa bema no ni bebi ofri woni mekitanit onni ni paban a oye se na ote do onni se na ote ni ansa we wura ena ye mouse ni e chance be ma kitaka ni e rate ni no ni me be kono kita taxi am ni ndi wechi ni rate ni bebi kwa ne pakone di ye ko se ye fie se ye hotel na obo hotel ni di ndia afa ye o ye safe and the hotel na so kasi okofie na sikenti we di ni chi Nhyira do for hwe me ebe yeso ba kopio bebi a enye oba kopio bebi a obenu wo hu se wo hu yanka nso na kachi ebi na me de ne kopem ye no mutimi san ye ebi na wo kopem a wentumi ansan ata se ebi na me de no na Nyankopon e de kwan bi so de ageme because se obi ene wako bebi pa na oseko woso ko no beja wo sa edin pa me de ne do otema se preko no ka chem se menko ewum se wontimi nkosi me sa ya me sure pa me se nim se e ba okutwa wo moja na okutwa ye no e ji susu so bi bre wan kasa enya ensusu so papa bi wo so na nya nso so boni bi wo so moja na okutwa bi ye moja na mkutwa ne de e di o hauni amani bebre me ba ase sanse ne enije no menu sintino na se menjin hu bebre because na mentumi entwempna se me boy ni me ne otwempna bosom ba ko menu a asa ho afun bi se ana onse obitumi hu a no apewa sem so ambayo we dia mame emfa ne nko ba se ne me bema we da adechi me hu ana asa hu ye mehi asa me mbe o dia na nyama bebre atole bia me da me so na obi abe ni mada asa me nkasa no me hu isane me asa me hu de ya me senka no ha spiritual marriage problem me say spiritual marriage problem na me
na me nim sa nyama because them nim say e bia e dae e na ba normal na me pepon pa oba me da ma wonya cassette bia sepon metime hwe pon na me ho aba ntino na me side nyama na me hu omu na interest na to da me to amadwen ma fa jot me cigarette no me no pen no yo okay me no pen sa adwendwen nya no na efri me so ntino na emefi di days am come am no no me nko no bi aye to bi am na me ma ne da ehun suo no me nom me nom agu me mu me ne eto de bi nso a me hu de me no woda se me mpe wasam na me no woda na sidi ni me yi a na ma cheche na ma flash e bi won so a me nom me nom a in spiritual item na maame no oba me ho was ni agi bi se na ni agi na de na eto de am da me hu se me wo maame no ho no de yo si ye na se ne ba internet say be ma no so na obe no mo e bo mama me ni agi ono no pe e bo ne ma be ho ada na me ba no mentimi anka ase na ehu me mo mema no so ni bia wo nom ye no etimi de so so boni bi be mema ni bi me de efi ho no me hu bi ebi wo ha me hu omo last time me se san ya me ko race so ko pe empoboa akọ adwuma na me hu boy wa akọ na se oye ment hu no di mechi me kibia me tuwo no di wachi odimika di mechi ache na oye Fred boy na yesaka boy no was kind no nisika no nya no me na di mo isika no sai na item me na de bia no hu si no no na bi wo ha me de sramenim say me me dada ne say me pimpo sinti no bi ona me sramenim nti na no nka hwe because no asa opepe me nti da no me hu no race so asa wa ya so boni be na timi de brew mu if you want me hu mu biom say me ebi tia sese ebi owu me hu mu but now yes I am minimum na na ebo an yeah ma me na eja me de minim say so ye na afemu de ma me so me ye na afemu de ma no nti ono so me ya e na me ma ne je yen so mama na mbe ma me warning bi say me nyese no na sade e wasa me ne pepepe but so e kwa me na fire with him panka obi na di one dance show and I also to radio tell them for you no koto because me TV na obi betan opiji pekwa me di stuff na time me ye feel na me bi na me o club ana me no me nsa me smoky ana opie ko club a group me no atamfo bebe girls na mo abebem no small atamfo I say QQ oh okay so na baby ama me megina ase de na me nam fofo na mpie ti me kwa na me pie ti baby na me megina no no me nsa ni smoke no na papa fobi e wo me nchen bana ba ko hwe me saa ti me hola na me sheda yesa me ko washroom ti me kwa na oto ame oh washroom oto ame no na am ne ye den e kekan ba price na am the man no ontumi no so de me command adamfo se ko na man no de me command no man no no mensa no smoke tasa mako jama ne nchen ama ne nkasa na jama yi mi cigarettes same no timi no na man hwim jot ni film nsem na hona bouncers for na ya me tai e bribe o me tai mo musika pint no bouncers clubs na me kono ba nti no oyesa no ba ko huni no teme san se anka onye ni bibia na me chense da bi okay onye ni so na mkoka chairman say for the past 10 years ni smoking mo bi nyam sa de ne da and my obi aye no smoke me ntafo for ne te ho a
omunum shisha nto mu sa no mani age minum so mo hu ye dia ba se me fere na me chance obi nye me sa ade bi da ti so aye sa ade wi a me enya dia me smoke be kama no bi ti ba ade ba ko on person on mam na me nja prostitution no na me shama na me amasaka sa asem ya chana na asema ha me hu bi sei oni couple na also oni bi oni bi me shama na just say uye obi na on be na because me ja wan ton sa ba ko ama me ni ba uye obi na ohun na the funi nti no be fin say oska tino me ka sa no see you what ana me de me number man ti me sansa me pie na me comment no na me ti hotel cause me person me ti na fia na ti hotel no oska na me ti na afford bill me every day me ma ye me bisa me eto bia you turn advance because if you were how continue film na opie ba na say if you for no more show say you get your free it's not no oska pa oh yeah we na me yen into na muska muska pa na msi cancel man fanya de pa matade me mpoboa me ti me jewelries me pants me brazier because anytime you was me pants no me nsesa eni me bra na me nsesa no nti no ade chie na me frɛ man frɛ me say me way na msi me wo me hotel na so yoba me trainer wamba na desa sada no me ntia me hotel bonte na mo so bia man onye serious am se ne me yi matade toto ho se enyume me pie nti ye bo be 7 na me se man ba ya ne na fufu mienu e ka ho no ba na ja me me didi nkoma na am so me bo ame na mum e wo so mo pe kwan na hotel ho no me feel because me pie no ebe ye ka adawo nti no man adam for baako o fie no si o na side the guest room ebe mame because that be me na sorry adime ko sorry bi e baaye no na hotel na yi me nyame gabonten and all the e pack na e ko ni fie no na tete ho na baako edime ba aglo women are glow ti no mo so no me ne mo di nkoma na baako edime ba mopa wow women are glow na obido ba mopa okay ma me baako de me ba mopa na me ntie di no klada na ya drivers na ye pia drivers fon say amo ka cheme se Suzy say story bi abo say on girls no Friday bi amo ka brankese na mo say masa me say me nya time tama me ko nya kwa yes say no we na me lie bi abetom and you said that you deliver me boy yeah e dey pa na ye wa o deliver oh me say no me DJ na me hu me ba reverend mopa no as empire mo me empire da ba dite no me hu be bi empire free by me bompai fe na o ma me empire no as mo je ho hwe me bi say Suzy enim se na me se me mo bi da our father cry me kana me as me toto papa so me mo bi da ba dite no me bompai ma me hu say all of a sudden I started speaking in tongues wow for the first time wow into no say empire mana yesi me twahwe ti mini hu say na me wo idunsi na me ko no utwahwe ye no mo se me twahwe mi me hu mana me hu say na me wo ma me no ho aka mi na me ni me bia na me body ni dara ba me say na me te ma me nchen a ma me no ordinance afa me ni di nkoma so bi ne ba ti di nkoma all of a sudden no na say struggle aba na ma se me so asi ye pa asori dem ho na program na sina oji na bo mpa na utwahwe ye no e na spirit no me ni say me spirit na ko ye say me body no me no one say na ko pie ma me no that means na no in spirit na body ni dey twahwe say na me da ho okay so all of a sudden I say struggle bi bae
mama na so mensa baako na obi baako de minim no me hunu on so na ese omo tweme we tweme na we atweme we tweme na we atweme ti me so tweme no na me da daddy officer na me sorry na daddy bisa me say my balance member so when it see na ese we bomb pie mom no bomb pie mom me no me team na ese Pastor Evans mo ejina ho a me da ho na daddy ebutu me so ansada me fuso sana me nisi me ne pe na me hu ye ba ne course nya de me hu ntino Sunday ni Tuesday ba sorry tino Wednesday am matching ya Tuesday kwa Wednesday am matching ana me some day na ma 5 etu agum so mo bumya nya sem ketwa mo bumya me jimu ho gina dunsin na me call no Emma anaso Emma ladies enipa ma oh okay 5 no na dunsin ni na otmesre so no bumi na hoko na mama kanu so bebi o mbenye bia na mo bobo nti me so teme no na was totally paralyzed na mint na say mint say me na ide na ewukura na mint hwe na ewukura ntino when you so ti won say so mo bo in spirit no when you so ti no na fe wajojo if me waist e come legs no na me spinal cord na mint na say na ma camping na mint me nya hwe say me emema no na amofa me ko dware me e hye matade ntenyume na man na me hu no club no ode me tuke mo dem bae ye bae no amofa me na sister hu me a na ya reho obi so mama cause na me koya omu amodo ba mo pa office ai amode me bae Wednesday intercession meetings na nti ushers no emema na me koyo na just also dimitentem dom some ko top and prescribe bomine e bia se that be bomb pa mama na menya be bia majonso enam si o se jonso de be mo fami nam de makosi closet nso na ma so mama rome dross na ma jonso nti no your point ama dey preaching no bibia kwaso nya na mente cause na me koya na me bre se me dane me ho a ji se osha ba ko besumi mu no no nkasa dane me sana me tuma dane nti ne mpa bo no mu your point no na me hu se daddy odene sa campaign as a man wa myself biam na esi ende me hu na esi nti no me se saba no ho so na me da fom a me struggle say me sorry na manante but that as a me ntishe my legs me ntishe but na me force say me so because I know the God I'm serving ni mo panyamia me nim say wa ye bida betima say ye bio that was pa other for them the producers omo boa me pa ye wo video no wo ho je si na nti kan ho na yenko shemba Now it's me now. So share the way you see that one now. What him say? If we need nine, if we need six, you can nine na. What him say? I want to be any. Let us say why paralyzed. On thing and can be our to him. Who so it's me moving the body, no? It's me moving in sa. It's me moving in it. But if we need you waste, I can nine there. Not just said to me be any man. I say on to me shake. I want to be any. Can be any me. I will cry until to be pajanity. Suzy, oh, share. I had an hour
Because na Reverend a bomb pie amount. Na nyame nkunkun ye ho adwuma nti na wada kakra ba na Reverend guso a wo bomb pie. Nyame ajo in fact nyame ayebi. I had na say nyame kwa wa ye because wo hwe emfitiase na untimi move ba sa ha no. Watimi achia ho kakra all of a sudden me spinal cord man to share. But my legs no and a problem. I was a miss struggle na me be on my feet because na mo but social video na this is a hano watimi sorry sha emfitiase na tete wo da ho ha de wo timi move ba sisi ano watimi sorry krat na sa na call fofo na watimi tina Debbie na me say hano na say nyame don't tell me to me na me ya okay tina me to me nko mu senka mente ya ne de anka se metime akum abra me nan no mente hwe ba tama pace ne koye no and I meet me start to say me moving yetimi apagya no kra e de na gina won e say ha de nyame nyame ayebi nyame ajo je say ha de na say nyame aye na djuma kra wi but still na sa hodin enhye da ni unenim baby ba na me first name mo yesi na omo kase name mo yenu tina say na me ti a show heat oh me name what heat wo na mo do gina ho na me ti say I say bibi movie yeah who say aha Reverend e bomb pie amount yenti asema na Reverend e ka wa ha no stand in the mighty name of Jesus, I bring the power of the enemy over these legs. Let the power of Satan break over these legs. Break! Come on. To this one. Look at me. Before Sister Susie, answer na obeba mo pem anase oba mo pem problem na owo mu no enenye nyame na Reverend obisu na obo mpaye ma no na aha no na say nyame perfect ni healing eye ba no start e de enkwa e ba ne nan nim nyame enam Reverend obisu e bo mpaye ama no ama enkwa aba enan a na ebubu ogu ha na ntimi so nti aha nyina mpacho so na wo kai na online mu ye say about start so mu me started to life me started to say feeling you say it is a bibi flow I say emuyam logoligi I say emuyam the daddy there yo what we tia say na what think I say enkwa abem say na ka first no I say ewu I say me te say na emuye den I say muyo ya say muyo de sana me that wow so I had the any tete had the nyame aye we sha na wutimi tutu na nti ha no na wutu afi na wuti ya woni biem mtene keten yenti ha no kaka yenti sound ni kaka wow I said I had it. Oh, let's say nyame aye let's ha no watime atumika one antikwa atumika say nyame ajonti e ba sa na wani agi na ohoye osei e ba utimi nanti e ba utimi atumika sa na ohoye osei eni jemo so na te say me hu ne nka menye me ho wow me hu ne nka menye me ho me hu ne nka menye te say senka e komu pa nka memuni amamanfo hu
Because me who say I feel now nanti feel now the America. Mikashe. Wow. Same fine yakwaju. Wow. E de nyame asipa do follow. Nyame aye bi many aji. Yanda ye ho nyam brasisi. I don't know many ja bro. So say the nyame aye no ebro adwene ntiase. Tell Susie me be say sisi ade na oye. After say nyame je onam revel obi so de oje brel. Sisi ade na oye. Improvement about life. And na so beji nyame di ye no enyama ye rough and enyama ye smooth. Nyame ajo. Then e si wa brabo. Sisi ade nyame adom mesia adwuma. Wow. Mesia decoration. Wow. 3 years. They will say kiss. I don't have a seriously. Why kiss? But Yankopon say, so be sure and such a bro have about walking. Or they so giddy ashe. Says still no giddy no woman no on powder. It's no see no challenges for her me film. But some yam some no more penny yam some no. On the me your mother. Cause all of a sudden, I'm not saying me bad sorry. Beautiful, me mushroom. First, then me bad sorry. Me mushroom. Ayana, a man for obiyo me anu acha me ba. Say me ba we me kotina baby abon say na ba kona sorry free ho. I didn't know sorry. I don't know. Oh. Che me nyam nkwa na be che me. E ma obi ambo abem. Ena me ka no. Fa ojide ma obi ambo abem da. Enye obe unshira no na nipa bi so pese o me dey manu ha cry part of Christian life obiya be face because even me why this obesum nyame fenchim ne de those things na we so who say a parts say me ba asori na me tifo na me so be bia nyame asem na me ti nti me mba so ma me be hu ade a ebe hye me kra ya unti no me tena fom na nyina no bibia na de kasa ko bia no tie me dance nti no challenges last 2 weeks me die me so yana me kon achia achia me yana hwia me ahwie pompon si ho bibi ensi ho bana I couldn't turn na obi say ananse ti me de ye chi me fa pep student anya so ti me Tuesday na me bad aje na daddy bompa ya mama na me koi Thursday Thursday na msabai no bompa ya mama bompa nyesi ebie I don't know bompa ya mama wie afa hu say pains na me ko no e disappear but yes me ko no na maintain and daddy na so me ko nim na atana mama ntimi hu say nyama there are so many challenges abeba ma kwem. For me, for God to know, say, for the rest of my life, no, I'm up for life, and I'll worship God for life. And for when I'm money, I'm come, and for when I'm coming back to me, and for to say no, me I'm coming nama, me ni makeup a me pa me ba obo hu me no. He say me ba sorry am chichi me duko. Let's shine me to be. Me tamata dia. Enye me ho efe na me ba be chia so no. Na mom gitia sema ba beti abo me bra no. En na ba beti. And say na me ba sorry. Nti no enfo mo nyama bebre ho am ekom. Because man say am ti say emma ne de chense ne ye chada ese mo ba say omo mbe so me hwe. Obi to me ba o say ma me ye ho ade na me chem say me do time say me worry. Say me no say me worry a mo panyame am so no kasa be ye mo pa husband na ma me. You do time say what me person worry. Wow. Yami shall pa no nyo kese. The crowd and person ka asem 1 or 2 bi cha do from mo hwe. Ne fe yen sorry so cry ne a futu sem bi abeka chon. So already the whole of Leviticus 19 e kanyama bebre o say dwamabo sense say oba tan ya ofane ba so mane ene be mada ba sa wo ye abayiwa na wosiso na wo bu hu se ho ofe enye de emema beba wa kwemu nti wo de wo bedi wo ho ofe chia wo bedi wo ho ofe chia ko fa ne yemfa
obi wo tibia na me wom no ne mpai bo ane say obenye obi ama na so ne mu ama ne free saa tibia nim nti wo tie me story na wo se story na account na wo se saa tibia no wo ma hwenya me fam hwenya sisa ya manya me kom crampo no hwenya fatu bra wo se no ababa wi ame bo ebia na sister koye okopemia no timi say ebia me kwa me pima me ntumi insent no and then I mean say because Bible say Nyankopon ba kane no oba se ogwama no sa bade tosu mienu a oba bate say ndase yamisho pa adofo no me de wawati mi ase mesa ka chobim adansi den we part 2 of it say be me di kaka chem so di ka buy e be share the testimony life and no room onum we or onum secret onum me madajiska say first one can say even after the time of her menses time are now on him 8 months only me madanyina just because of money just because obenya bibi edidi lesbianism on no yonko beda only me da ono ankasa so ye no ho say nya are ho but nyame na mo paso ni na ko we atwi no esa mani bubugu ho sanka nyame na mo paso a na say nyame na revenue bi so a me share revenue bia ka ene na baba ya nbasa nenso asidan kenya me pa say ona mo paso no na revenue bi so ama ene sister Suzy so as such no fenyame na ode ni story and an testimony show ama wo so wasisa nyame enhira mu nyina ha na emrebe ma yekwan na ya sorry jumedi so na me kai wo say jumedi mopa publication o mother roman o so ya sene ama yetimedi jumedi ebro aside to so biem so nkoma nyame de bia me kama atem se de bia o ma ya hodin na oba yechudom na o ma yetimedi adansi di akese hye di ani munyam asidan ka nyame din da aside to so biem nkoma sister Suzy said this is the second time Baba, na de before and after de nyame ayi na wa bebe kana atu obi di nyame hira opa. Yes, sorry so cry, ni ekoso ada. Reverend Obi ase. Daddy, nyame koso ensure no nyo kese. Woni wabusu afoni na no hira. Ekopi so be ye hira pa, se we ye mrim. Wama ho kwan na nyame nam so ede we ye ensentren. Nyame koso anya okese na won hira woni wabusu nyina. Ase de to so biem enkoma me producer. The director, cameraman, MCR, sound, makeup. Yami show bia some social program. Na me kawo se ko so na hwe aseda TV na obeye nhyira. All right, catch me same